Ya ngarutse niteretse cyane, ngarutse mbasuhuza mwese abakunzi ba Rwanda Actions. Nk'uko bisanzwe ndabakunda cyane kandi ndabishimira, muri inshuti z'akadasohoka. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Rayon Sport yaraye iduhaye show, abafana bafite vibe yo mu rwego rwo hejuru mu buryo budasanzwe. Baraye batwaye Sekafa Kagame Cup yabereye mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2026. Bakoze ibirori by'amateka by'akataraboneka kandi bikomeye cyane, nabo gushimirwa. Ese uri umureyo? Nanjye ndi umureyo. Muze rero tuganire kuri iyi kipe yacu y'amateka. Wakibaza ngo ibi yakoze byo gutwara iyi Sekafa byatangiye byahereye hese? Iyi Rayon Sport yatwaye Sekafa Kagame Cup yikuye muri Zanzibar, bavuga yayitwariye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. None muri uyu mwaka nabwo itwaye indi Sekafa Kagame Cup yikuye mu Rwanda. Ni igikorwa gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo itwaye Sekafa Kagame Cup yitwariye hanze y'u Rwanda, ndetse n'ubu yitwariye mu Rwanda. Nta yindi kipe n'imwe hano mu Rwanda yari irakora ayo mateka. Yabigerageje na APR, nayo yayitwariye hano mu Rwanda, na Atarako yayikuye hanze. Ariko icyo tugamije kuganiraho abakunzi ba Rwanda Actions ni Rayon Sport yatwaye iyi Sekafa Kagame Cup. Ese yabigezeho gute? Byagenze gute? Mu myiteguro y'ibi ngibi burya ibijya gushya birashyuha. Rayon Sport yabanje kugura directeur technique d'Iran, bafasha muri recrutement, bagura abakinnyi beza, technicien international, ndetse bafatanya na Haringingo Francis Christian, umutoza w'inararibonye w'umurundi watoje amakipe akomeye mu Rwanda, harimo Rayon Sport, Mukura, Kiyovu Sport, Bugesera n'andi makipe menshi. Ariko ikintu cyatangaje ni uburyo bagiye babona tara zigiye zitandukanye z'abana bakiri bato nka Muhoza Daniel, Eritatu, Didier n'abandi, ndetse ugashyiraho na Ibrahim Jingare, abana bakiri bato batarengeje imyaka 20 n'abandi. Iyi Rayon Sport yubakiye ku mazina navuga adakanganye cyane kandi afite igitinyiro. Mu ntangiriro bijya gutangira, Rayon Sport yakinnye imikino itandukanye igaragaza ibigiye kuba imyiteguro ya Sekafa. Umukino wa mbere ati byagenze ati: Rayon Sport yakinnye umukino wa mbere ikina n'akademi kayo k'abatarengeje imyaka 20. Rayon Sport yagatsinze ibitego 9-1. Uwo ni umukino umwe. Haje gukurikiraho undi mukino wa gishuti w'ikipe international yo hanze ya Jamus FC yo muri Sudan. Rayon Sport iyitsinda ibitego 4-3. Iyo ni imyiteguro myiza. Hajyaho umukino wa gatatu wa Rayon Day. Rayon Sport ihangana na Gor Mahia, barahangana karahava. Iyi Rayon Sport kuri Rayon Day yatsinze Gor Mahia ibitego 2-0. Urumva ko imaze gukina imikino 2 yo hanze, Rayon Sport na Jamus. Icyo gihe hahise hakurikiraho icyo bita Sekafa Kagame Cup. Rayon Sport yakinnye na KVZ, iyitsinda ibitego 2-0. Uwo ni umukino wa kane. Undi mukino
bayiteze tasika ngo KVZ ngo ntabwo bikomeye ngo reka tuyitege tasika muri Sekafa Kagame Cup. Rayon Sport yaraje inyabika igitego kimwe ku busa kitishyurwa. Undi mukino wa gatandatu Rayon Sport bakomeje kuyitega Al Hilal ngo ntabwo izayikuramo, ariko Rayon Sport iratangaje. Banyarwandakazi, Rayon Sport yaje gutsinda Al Hilal igitego kimwe ku busa kitishyurwa. Al Hilal Omdurman yo muri Sudani. Rayon Sport ntibyarangirira aho, bigeze muri kimwe cya kabiri itsinda Jamus FC ibitego 3 byose kuri kimwe. Rayon Sport ni agatangaza ndakubwira, ayo makipe yose birayatsinze. Rayon Sport yaje kugera kuri finale ihatanira kuzahura na Jamus na Gor Mahia, uko yari yabanje gutsinda Jamus muri kimwe cya kabiri, ihita ikomeza ijya finale gukina na Gor Mahia. Umunsi w'ejo tariki 7/8/2026 ubwo Sekafa yasozwaga, Rayon Sport yatsinze Gor Mahia ibitego 2-1. Turabakunda cyane. Rayon Sport yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Kadusoreza aha, ibindi bundi Imana ikomeze kubarinda kandi bishimire. Murakoze cyane.